Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udia mi kon paratia so mana Nabi Isa alaihi salam apa tu sa dunia aguso Imam Mahdi aguso Dajjal na au na mga kafir kami kon nya kaliw kami kon ko Islam bagaria baka turunan sa wahi nako na latag na kay mana dalil ka apun sa Quran ug hadith so mga tawa di na napagunot na udiran paratia na mga kafira na uda kilatag ka aman na dalil ka sa Quran ug hadith na ibig sabihin na saraga kalkaunan nago diga di mangantang sa dinga dimbrakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi an-nujaba amma ba'du fassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So panarima wahlus sunnati wal jamaah seiko kapakaliw o Dajjal seiko murya massa. Miyalo yung mga ulama at tigiran man min i'tiqadi ahli sunnati wal jamaah al-imanu bi khuruj al-masih ad-Dajjal. Pad sa panarima ahli sunnati wal jamaah na sukaparatiya seiko kapakaliw o masih ad-Dajjal seiko akhir az-zaman seiko murya massa. وقد تواترت الأحاديث الصحيحة على ذلك sebenarnya ini sampai sa mutawatir agyang ko to mga hadith sahih sa kabenar o kapakaliw kapakatalinguma o Dajjal sa iku murya massa amapad sa iku mga tos mga latos sa iku bangkit ay mga dalil na sa hadith amyali sa iku sahih al-Bukhari سيغ حديث يكيني ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال matana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nami aluinia nagyang kutabitira si ku Dajjal faqal bitiru Rasul sallallahu alaihi wasallam inna Allah laysa bi'a'war ala innal masiha ad-dajjal a'warul ain al-yumna matana tigman ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aswallah subhanahu wa ta'ala naknabas kanin buta kenaka matana sumasih ad-dajjal na buta ang kuta mata niyan akawanan sinami alaiku sahihu al-Bukhari. Ikadua hadith na su hadith yakin ya Hudzaifah radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال أعور العين اليسرى suatigin su Dajjal na mabubuta ang kutua mata niyan adiwang sama nito na siko Sahih al-Bukhari na ayam mialoy na ayam mabubuta ng kutua kawanan ang mata niyan siko Sahih al-Muslim yang kaya hadith ay kadua na si mialoy siko Sahih al-Muslim na ayam mabubuta nagyang kutwa diwang amatanian nagyang kaya dua timan akitab na miyaw pakat so ahlus sunnati wal jamaah asiku oryan no kitab wallah asu Quran na did na lawanian akitab amapya na su Sahihul Bukhari na gusto Sahihul Muslim na miyaliro nagyang kan nabitira si ku Dajjal amya makabagbagra hadith nasadin sa mungkir sa iku hadithu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matigman yung mga ulama nagito nakitong sa kapmortad maana miya po kas iku agama miya tagus iku kalamalama aka kafiri naknabanan pakamamsa apakataling umagin ko ta mga tao apagungkir niran so apakataling umaw Isa alaihi salam lagusu Dajjal miya panutulo Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Umar bin al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu miya niga kanatingin sa Umar radhiyallahu ta'ala anhu alin yan diteron yaqul innahu sayakhruju ba'dakum matano tuatigman ni Umar radhiyallahu ta'ala anhu apakasimbuang sa ikumurir kanu pakasimbuang sa ikurianiyo kaumun yukadzibuna birrajm pagtaw apaka pumbu kegenira nagyang kutwa bityara hukuman akaradium lagi dema alif sa Quran
wa yukadzibuna bid-dajjal nagupaka pembuka geniran o bapakatalinguma su dajjal sa ikumurya masa wa yukadzibuna bil haud nagupaka pembuka geniran o baadna paridi o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa alungan namori wa yukadzibuna bi'adzabil qabr nagupaka pembuka geniran o baadna siksa sa ikukubur. Iyan nak nabupiya ka mamasa agyan ka na ng mga tao o di nagyan ka na na dajjal alumini wa inungkiran suka pagagamaw o ayamanan yan na dajjal na kanabo pa ka mamasa iskanyan na ungkir niyan agyang kutwa radyam ahukuman wallah subhanahu wa ta'ala sa ikumi barazina at nakaruman yan o di na ungkir niyan agyang kutwa ayamanan yan na paridi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ungkir niyan agyang kutwa asiksa sa ikubur sebab saging kaya kialo yang hadith yang kaya hadith at tigman yung mga ulama na wahada al-atharu lahu hukmul marfu'i lianna fihi ikhbarun an amrin ghaibi tigman yung mga ulama yang kaya tigin na mi'alwi athar tutul na makakukuman yan na kukuman a hadith marfu' ayamanan yan na makapupong ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ino to nagyang madadalmun agyang kuto abityara sa iko ilmul ghaib o din na betad mapenggulaw la sa iko alungan namori migagayb na sa ilmul ghaib na di kapakay o panutula o sahaba aban yan demand ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ino to nagyang subityara sa iko ilmul ghaib na tawqifi ayabu mga bitira sa iko ilmul ghaib na sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na inup na miyali Umar radiyallahu ta'ala anhu kamiyalagyan ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama na to na amiyari sultan yan na kanaba pa ka mamasa ingmaw agyang ka na mga tao apagungkir niran sa mga latos iko bangkit sabab sa agyang kaiya hadid naginan i mga tao apad siran ang makasipat kung mga sipat o rin na sipat o dajjal. Miyalo Imam Ahmad rahimahullah giyeso ikapat a imam apugunutan ng mga Muslim tigin manesi ko usulu sunnah ayaman na na pagaloy niyan sa usulu ahli sunnati wal jamaah na palatigan sa usulu ahli sunnati wal jamaah na al-imanu anna al-masih ad-dajjal kharijun maktubun bayna aynayhi kafir palatigan sa paratiya ahli sunnati wal jamaah na mataan na sumasih ad-dajjal na pagasimbong sa kanyan sa ikumurya masa agyan kaya paglatan ng kayamatan yan na kasusuratan sa kafir inan so imam al-sunnati wal jamaah nasan sa mga tao ang kernian so kapagaliw dajjal na aid na miyong keryan na paganiron na suwallah ikadwa na sunabi sallallahu alaihi wasallam ikatlo na sa mga imam rin natigman niyo Imam Ahmad na wa anna Isa ibn Maryam alayhi salam yanzilu fayaqtulu o fayaqtula o rin yan nagpakaturon so Isa alayhi salam baba apun sa langit nagpakababaan sang kaiya kagilupaan nas kanyan na muno niyan sa dajjal nagyang kaiya duti man natutulan so kang babaw Isa alayhi salam naguso kapakasimbuang o dajjal lapalid na inungkir agyang kanan ayamanan yan na mama adi mamukag asisipat sa sipat ad dajjal na miya mga bagbagar agyang kutama hadith ami aloy na kapakayas kanyan na ayamanan yan na ayabantak yan nagyang kutakang gbas eko akida o mga Muslim wa dhakara an-Nawawi fi sarh Muslim so Imam an-Nawawi rahimahullahi ta'ala nagiya na imam ahlus sunnati wal jamaah at pangiraw agyang kanan ad-dajjal aunutan yan sa Nawawi na inalawin yan sa iku kitab asyarh Muslim at tingin man ni anna madhhaba ahli sunnati wal jamaah wa jami'il muhaddithin wal fuqaha ay tingin na kapit wa ahli sunnati wal jamaah nagusto kadandan ng mga muhaddithin wal fuqaha nagusto mga fuqaha ithbatu khuruji ad-dajjal nasukat tintwa sa kapagaliw o dajjal khilafan suranga liman angkarahu minal khawariji wal jahmiya wa ba'dil mu'tazila suranga to o kapit
o mga tao ay inong kiriran so kapaliyo o dajjal sa ikumurya masa apad sa mga khawarij na gusto mga jahmiya na gusto mga mu'tazila sama nabis na siya kayanan nakapa sa imapad ko mga khawarij kapito mga khawarij o di na sa mga jahmiya o di na sa mga mu'tazila kapakaya sa imarani sa mga mu'tazila la ilaha illallah amyaw pakat sa mga ulama akakakafir agyang kaya mga jahmiya na gusto mga mu'tazila nasiran ipandam yungkir sa agyang kaya kang mu'udajjal wa qala ibn abi zamanin miyalo yakiniya abi zamanin fi usuli sunnah syekh usuli sunnah apunutulnya su aqidah ahlus sunnati wal jamaah wa ahlus sunnati yu'minuna bi khuruji ad-dajjal a'adana Allah wa iyyaka min fitnatihi pada tingin su ahlus sunnati wal jamaah na paparatian iran so kapakasimbuang dajjal sa ikumurya masa pakalindung tano wallah subhanahu wa ta'ala guskas pun sa iku fitnan yan amit mitatalinguman yan mana su ahlus sunnati wal jamaah abadi siya kanan nabdinan di tiron ay pembangsa niya na ginawa niya sa iku ahlus sunnati wal jamaah nataki nubab sa iyak na ba ahlus sunnati wal jamaah mu'tazilas kaniyan lagi su ahlus sunnati wal jamaah na maupakatsiran apaparatian nila nagyang kutuwa kapakasimbang o dajjal sa ikumurya masa urin yan itunduginon wa angkaraha ba'du ahlil bid'ah kal mu'tazila qadiman na inong kiratigyan o sabaad kum ahlul bid'ah lagi do mga mu'tazila si kuminuna wal aqlaniyin naugyang kaya mga tao ay pugunutaniran na sumang akaliran haditan sang kaya masa na pudun siya kayanan ay pugunutanian nagyang koto akalian na padsiran amyungkir sa iko amanan yan nakapakasimbuang dajjal sa iko murya masa wal ahadithu sahihatu al mutawatiratu wal ijma'u hujjatun alaihim naswatingin sumiyangalo yung mga hadith ang mga sahih amin isampay sa mutawatir agusto ijma o mga ulama sa kapakasimbuang kaya mananian na dajjal na dalil sang kanan ng mga tao kaya mananian na dalil sa kariribat agyang kanan ng mga tao ayad na miya so pakiran na sa mga hadith amin isampay sa mutawatir na gusto ijma o mga ulama ijma o mga ulama o ahli sunnati wal jamaah miyalo yakini Harb bin Ismail al-Karmani at hingin manaya al-a'war dajjal kharijun la shakka fi dhalik wala irtiyab wa huwa akdhabul kadhibin tingin manay aswat tingin subuta ad-dajjal na pagaliwas kanina tiyang kumurya masa sa did na sangkaan ro did na may tubo sangkaan sa kabubnarian did na matatago nakasangkas iko puso may tubo sa kanyan na pinakabukag ko mga bukag la ilaha illallah miyam makalal ang mga ulama siran at yan tuwiran mga ulama ko ahlus sunnati wal jamaah at yan tuwiran ang kuto akapakasimbuang o dajjal sa ikumurya masa apats kaniyang kutoos kubangkit Syekh Ibn Battah al-Akbari natigin manay ثم الإيمان بأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل من السماء إلى الأرض ودatigan na pagsatin di ko ahlus sunnati wal jamaah na mata na su Isa alayhi salam na pagkaturun sa kanyan apun sa langit ang bubasang kaya lupa payaksirus salib na puminasaan niya ng kuta mga krus wayaktulul khinzir na gupamuno niya nagyang kuta mga bubuy watakunu da'watu wahida na kabuloy ang kuta panulon asa satiman agito sa tauhid والدجال خارج في آخر هذه الأمة لا محالة ورين تيجنا سدجال نبقالي وتيجن سangkaya murya masa siku murya masa agito so kakpekaran niyo bangkit napakasimbuang sa kanyang sangkaya ummah la mahala adi matutindu ang kutwa kakpekaliw niyan maana apud sa paparatian ng mga ulama na sukaturuno Isa alayhi salam lagu sukapakasimbuang wayamanan yan na dajjal na palid inong kiriyak enan
ad-dajjal aqlaniyin padsa ang kutamanan yan na pugunutan yan na suakalian. La ilaha illallah. Ikni kini al-Ajiri qad ista'adha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min ad-dajjal. Sabnara tiga na luminindung sunabi sallallahu alaihi wasallam sa iku Allah makapantag sa iku dajjal wa 'allama ummatahu ay yasta'idhu billah. Naguinin daw niyan sa iku ummatian agyang kutwa kalindungiran sa iku Allah min fitnatid dajjal pun sa iku kapitna kapakabinasa ud dajjal. Fayambagi lil muslimina ay yasta'idhu billahil azim minhu. Napatut din nagwajib sa iku mga muslim alumindung siran sa iku Allah amala pun sa iku kapakabinasa ud dajjal. Maana benar ang kutwa kang gumaw ud dajjal di benar ubay ni tutulan ni makaugis ayaw sto na siya kenan na makaugis agyang kutwa tutulian na sinya di pangambaras isang kutwa mga tao ada abay ng kisusumpat ko Islam. Qala Abu Amr Peter yakini Abu Amr ad-Dani anna al-iman wajibun bima ja'a an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mata natiya na so kaparatia mata natiya na so paratia wajib na seiko nganin amini talingo ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa thabata bin naql nagumiyatanto ang kutwa kini sampai niya katano apung Quran nagusiko sunnah. Mana wajib pedsa paratia na wajib na sungani amini talingo ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagusumang ayat sa Quran o di na sumang hadith as-sahih. Pamin dhalika Padsamini sampai rakatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sahih na khurujul kadzdzab al-a'war ad-dajjal wa fitnatuhu wa anna lahu jannatun wa nar fa jannatuhu narun wa naruhu jannah. Padatigan sa minitaling umaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kailangan na wajib aba para tiyatano na sukapakaliyo o dajjal abukag abuta asakanian na maawid sa fitna aawidan yan ad na surga yan naguad na naraka yan na susurga yan nagito'y naraka na sunaraka yan nagito'y surga ayamanan yan na sungklida susurga yan nagito'y naraka na sunaraka yan nagito'y surga ay pengangalkian si ikum ya maratia na usika sulcang kutwa surga yan na si ikam ya pusang ku naraka na usika sulcang kutwa naraka yan na si ikam ya kasul ku surga. Syekhin Ibn Taymiyah Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah natigin mana iya a'zamu dajajila fitnatud dajjal al-kabir alladhi yaqtuluhu Isa ibn Maryam ay tiga na pinakamalas iku mga dajjal ay manin na madakal su dajjal pedun siya kena na dajjal absakan ni pendedeg fitnah niyan so panarima o mga tao sa kadedegyan na ay tiga na mala fitness iku mala kapag fitness iku mga dajjal na so fitnah o dajjal amala agito su dajjal at turun urinang simbuang sa iku moryamasa agito su dajjal amununo Isa alaihi salam. Ayah kaya sebutan sa ngayang atiri Ibn Taymiyah rahimahullah Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah na madakal su dajjal na pad sa mga dajjal lagi ang utang gumaw sa ikumasa pendidigniran sa mga tao adisinan di mamukag na pedun sa kanan ad-dajjal aya maanan yan na di mamukag asarbu ang makilala o mga tao ad na ilmu yan na apya andem ya kapuon akitab na tirimaan yan la ilaha illallah apya mga kabukagan na aya pya kada yan na ayat sa Quran pya kada yan na sa mga hadith apung Sahihul Muslim Sahihul Bukhari naguso ijma umang ulama. Syekina Imam Ahmad rahimahullah nabi aluin yan tingin manayaman radda haditha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fahu ala syafa halaka sadin sa tao aad nung kirnya na sati membuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam na miya padalam sa kanyan sa iku kabinasaan kepadalam sa kanyan sa iku kabinasaan wa qala Ishaq Peter yakini Ishaq bin Rahawiyah
man balagahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, salin sa tao ami sampairon ang kuta makapupong ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith khabar udina tutulan yuqirru bi sihhatihi at yarimaya na kuriko to thumma raddahu bi ghairi taqiyatin fahuwa kafirun. Oren yan na sangkaan yan to ada abong kasanggila na mata sa kanyan na kafir. Da sabab na sa kanyan na kafir. Ayam anan yan na amay kas kanyan. Na inungkir yan agyang kuta hadithu Nabi sallallahu alaihi wasallam na sa kanyan nakitong sa kafir. Syekini al-Barbahari fi syarh sunnah. Mialu yakini al-Barbahari. Isa ni ko mga imam wahlus sunnati wal jamaah. Syekh syarh sunnah. At tigil man yan man radda ayatan. Sadin sa tawa sangkan yan ang kutas sa timan na ayat ko Quran min kitabillah apad siya ko kitab wallah faqad raddal kitaba kullah nalagid mo ba yan siyang ka na sudin sukadin din ng mga ayat sa Quran. Waman radda hadithan na sadin sa taw asangkan yan sa timan na hadith sahih apong ko Rasul sallallahu alaihi wasallam na faqad raddal athara kullah nalagid buhay niyan siyang ka na suka din ng mga hadithu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa kafirun billahil azim nas kanian na kafir ay man siyang kayan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ay katimblian mga pagariya mga muslim dagyang kayang mga tao abseng kaniran sa mga latoos ikubangkit lagi do katurun no Isa alayhi salam lagi do kaplio o dajjal lagi na mga tao amin itong silan sa mga kafir sabab sa inong kiriran na sudin sa mga ayat sa Quran nagus sa mga hadith nagus sa ijma o mga ulama so ijma o mga ulama na ayamaan yan nasa din sa sumangkaon na kafir. وهذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.